Ja želim biti vrtlar kad odrastem. Pa blago tebi onda što ideš u ovu školu. Zašto to misliš? Pa ova je škola osvojila nagradu za najljepši vrt i možeš puno naučiti. Da, to je istina. Mi smo već posadili stablo o kojem se jako puno brinemo. Želim biti veterinarka kad odrastem. Blago tebi što ideš u ovu školu. Zašto tako misliš? Pa pogledajte kako lijepe žabe imamo i ribice. Istina, ovdje se stvarno jako dobro brinemo za njih. Vidiš ona tamo je Perica, a ona Đurica. Želim biti informatičar. Zašto se smijete? Na školi nas troje se guramo na jedno računalo. Nas troje možemo biti jedan uspješan informatičar, ali jedan. Kako da nisi prošli put napravio zadaću iz informatike što ti je učiteljica zadala? Ne sjećam se, ali to nije zato jer je ne znam, nego zato jer mi se računalo uvijek gasi dok sam usred rada. Tome ti mi govorimo. Teško ćeš biti informatičar. Možda imate pravo, ali uvijek ima nadi da ova škola nabavi bolje računala. Nadaj se, nadaj! Ova računala. Poštovani, vaša škola je zatvorena do daljnjega jer nemate sve zadovoljavajuće uvjete za rad. Stare su vam stolice i klupe, stara vam je stolarija, krov vam prokišnjava, učiteljica vam je već isto malo starija. Nemate ni računalo, pa vi živite u novom dobu. Stoga kada nabavite novo računalo, javite se pa ćemo vam otvoriti školu. Pa gdje da nabavimo? Pa da. A možemo posuditi od mog tate? Pa ne. Jeste vi čuli za onaj natječaj? Happy Narodni radio djelo. Pa da. To sam ja čuo kad sam išao iz Glazina u autu na radio s objavljivanjem. Pa onda se prijavimo. Ali rok vam je do sutra. Idemo do mene s TV3. Čekaj propja! Dajme skupa! Guglajmo glavama! Vi iz HEP-a! Molimo vas! Dajte nam računala! Da možemo osloboditi našu učiteljicu i ponovo ići u ovu malu školu velikog srca. Idemo snimiti video! Idemo! Ja sam Loris. A ja sam Laura. Nalazimo se u malom mjestu u Barani, Čemincu. Pohađamo 7. razred osnovne škole Čeminac. Školu Vedrog duha koja ove godine slavi 50. rođendan. U našoj kratkoj priči predstavit ćemo vam našu školu kakva nam je i kako bi nam bila još bolja. Pa krenimo!
do informatičke učionice. U ovome kratkom filmu željeli smo vam pokazati koliko su nam potrebna nova računala. Da bi poboljšali naš rad. Računala! Prije 100 godina odlučio sam se iz Beča vratiti u svoj rodni dalj kako bi se nastavio baviti fizikom. Za to mi je bila dovoljna samo ova računaljka. No djeci danas nije dovoljna samo računaljka, njima su potrebna računala kako bi i mi sutra dobili fizičare u dalju kakvi su nekada bili. Ali svijet je danas drugčiji! Život je danas drugčiji! Mi smo drugčiji! Mi trebamo računala! I zato računamo na HEP! Dobar dan, dragi naši! Primite velike pozdrave iz Šibensko-kninske županije, točnije iz osnovne škole Jurja Dalmatinca, područne škole Lozovac. Odlučili smo se obratiti vama kako bi naša škola na tron svih škola stala. Iako nam je škola nova, ipak bi htjeli kompjuterska slova. Mali smo, ali željni znanja, kojega bi uz kompjuter imali više, jer znanje se u životu nikada ne briše. Idemo u razred 3. i da dobijemo kompjuter ne bi bilo kraja našoj sreći. U našoj školi ima raznih stvari, ali nam fali koji kompić mali. Učimo svašta, istražujemo svijet, zato bi nam kompić došao baš kao pravi lijek. Kompjuter imamo jedan, a nas je u cijeloj školi 41. Zato vam šaljemo poruku ovu, kako bi obrazovanje naše bilo na nivou. Eto, dragi naši, sada je na vama red. Odaberete li nas,
bit ćemo vam zahvalni od sada pa zauvijek. Pozdrav iz Mozovca! Našu školu trenutno polazi 469 učenika, raspoređenih u 27 razrednih odjela, od kojih su 2 za učenike s posebnim potrebama. Područna škola Mece ima 2 kombinacije, 1. i 3. razred te 2. i 4. razred. Hoću elektronički pogled u svijet. Hoću elektronički pridonositi. Hoću elektronički priključak. Bili servisali, popravili sve što treba, ali kod ovih računala smo poslali na servis, ali se nisu vratila zato što su prestara da se može više popraviti. Šta će ti priključak kad nemaš dobar uređaj? Uređaj za bolji ugođaj i još više od struje, za sve to HEP tu je. Moja baka ima brži tablet. Two 2,000 years later. Moj deda ima brži bicikl iz 2. svjetskog rata, a još i ljepše izgleda od naših kompjutera. Većina učenika kod kuće uopće nema računala. Ja mislim da bi učenici iz posebnog odjela mogli puno bolje napredovati kada bi dobili ova računala. Naša područna škola u Meci, u kojoj sam ja bio 4 godine, uopće nema računalu tamo. Ja mislim da bi tamo trebalo bar jedno računalo, ako ne i više, da tamo djeca isto napreduju i da dođu tu spremna na informatiku. Ajde Patrick, mogu sad ja. Evo ti. Slobodno. Za mene kao učenika putnika bi bilo povoljno da dobijem još jedno računalo kako bi se moglo bolje pripremiti za nastavu i napisati zadaće dok čekam autobus. Mateo, što ti misliš o računalima u školi? Pa okej su. Dobra. Više od struje. Ja sam je gledao u svitanje dana, u tihim noćima od zvjezdanog sna. Rumenim sutonima ona me ljubi. Ovo je 4. A. Zašto bi baš mi morali dobiti računalo? Ledim poljima i beskrajem dna. Ja mislim da trebamo dobiti kompjutere kako bi nam bilo lakše istraživati, natipkati neke sastave koje nam je teže na papire i kako bi se mogli zabaviti uz neku zanimljivu i edukativnu igricu. Nama trebaju računala za istraživanja i prezentacije. Voljeli onak više toga proučavati. Da možemo na USB-u snimiti neku prezentaciju kad kupljamo novac. Do sada smo našli u učionici tim novcem kupiti klimu, TV i jedan laptop. 24 razreda ima samo jedna informatička učionica. Mi bi jako htjeli da tepi nama donira još malo računala. Ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju. Ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj.
će nam sve pokazati preko svog računala. I što sad? Možda nam HEP može pomoći. običan dan. Jedna djevojka koju jedva da zna i jedan prazan stan. Dovoljan razlog
još jednu laž. Ti i ja, mi smo korak sad do dna. Ti i ja, mi smo korak sad do dna. Ti i ja, mi smo korak sad do dna. Ti i ja. Nastavnice. Izvoli Zvone. Opet mi se zamrzla ekran. A znaš proceduru. Isključi, pa uključi i čekaj u međuvremenu 20 minuta. Ja više ne znam šta drugo savjetovati i napraviti. Pa vidite li vi ovo? Zar nije tužno da jedna škola mora raditi na ovakvim računalima? Pa daj makni se, ja moram napisati što za radio. Ja moram što za Glob. Ali ja ovdje čekam već 15 minuta za novinarsku. Ljudi, meni je najhitnije. Ja moram na Face. Kao što vidite, naša škola ima puno izonastavnih aktivnosti, kao Glob, radio i novinarska skupina. I svima su potrebna dobra računala da bi mogli dalje raditi. Naša škola je organizator i domaćin europskog programa Erasmus+, ključna aktivnost 1, razmjene mladih. Ali, zar nije jedan od glavnih ciljeva izrada kviza i online igrice za mlade? Da, je, no kako ćemo to uspjeti izvesti bez dovoljno računala? Šteta što ovako lijepom projektu ne možemo pružiti onoliko koliko mu je potrebno. Ostavi se kompjutera, po cijeli dan si na njemu. Šta misliš? Ali ovo radim za školu. Pa u školi to radi. Ali nemamo računala. Ali mi smo smislili rješenje ovoga problema. HEP dijeli računala. Puno bi nam pomoglo jer škola želi napredovati. A svi znamo da to nije moguće bez ove računalne opreme. Osnovna škola Josip Upačić. Više od starih računala. Dobar dan, ja sam Ivan Perić, a vi gledate Istinu do cilja. Najnovije vijesti dolaze nam iz Slatina na otoku Čiovu, gdje su se brojni stanovnici okupili prosvjedujući zbog kašnjenja Čiovskog mosta. Što se ovdje događa? Dosta nam je pustih obećanja! Naša škola je stara 103 godine, računala informatičkoj učionici skoro isto toliko. Više ne možemo čekati, hitno trebaju nova računala. Zar vi ne prosvjedujete zbog kašnjenja gradnje Čiovskog mosta? Mi prosvjedujemo zbog puno važnije stvari. Naša budućnost je u pitanju. Trebamo nova računala. Iako smo mala škola, trudimo se ne zaostajati u mnogobrojnim aktivnostima u odnosu na ostale. Zašli smo u javnost jer smo zaključili da je jedino tako možemo nešto postići. Vraćamo se tebi, Ivane. Preokret kakvog nismo očekivali, zbog nastale situacije hitno ulazimo u osnovnu školu Slatine. Nalazimo se ispred osnovne škole Slatine. To je međunarodna eko škola na kojoj se vijori zelena zastava. Nositelji su titula najljepšeg školskog vrta, obalnog pojasa i cvjetne zastave. Vrlo su uspješni na različitim poljima, ali veliki problem su im stara računala u informatičkoj učionici.
Računalni sustav informatičke učionice sastoji se od 11 klijentskih računala koja se spajaju na glavno poslužiteljsko računalo i računalo konstantno blokiraju, zacrnjuje se slika na ekranu, ugrožena je sigurnost zbog zastarjelosti sustava te onemogućena instalacija novih programa. No najgore je ukoliko se pokvari poslužiteljsko računalo, svi tanki klijenti su bezvrijedni. Vraćamo se tebi, Ivane. Za kraj bismo mogli reći, niti smo povezani s kopnom, niti smo povezani s internetom. Bilo je to sve za danas, ugodan dan želim vam ekipa emisije Istinom do cilja. Aha, super je bilo. A znaš što je bilo dobro? Dodaj mi muzej, čula sam da u školu. To ti super ideja. Čekaj, što misliš da kažem u muzej? Može. Ljudi, što mislite da ide u muzej? Kako muzej? A za starih računala. Dobro, mogu. Idem. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Čuli smo da je ovdje neki muzej starih računala, možete pokazati? Dobro ste čuli, dobrodošli u muzej starih računala, ovo je naša informatička učionica. Računala su nam stara od 5 do 9 godina. Ovo ovdje računalo, vidite, ono je staro 9 godina, a ovakva računala u učionici su stara 5 godina. Tako sporo. Čula sam da je HEP raspisala natječaj za nova računala i naša škola bi se mogla kandidirati za to. Nova računala bi nam služila za izradu novih filmova. Nova računala bi nam pomogla u izradbi seminarskih radova. Nova računala bi nam poslužila da programiramo robote. Nova računala bi nam poslužila da radimo razne oblike pomoću mikrobita. Nalazimo se u područnoj školi Slivno. Sada ćemo vam pokazati našu informatičku učionicu. Tu su razni plakati koje su djeca izrađivala. Sada ulazimo u našu informatičku učionicu, to je zbornicu. Dakle, pozdrav svima, nalazimo se u područnoj školi Slivno u Imotskoj krajini. Naša informatička učionica nalazi se, kao što sami vidite, u zbornici. Najbolje što bismo vam mogli pokazati vezano za naše mjesto je netaknuta priroda. U našoj učionici nalaze se računala stara u prosjeku 15 godina. Nemamo ni interneta. Nadam se da ćete nas uzeti u obzir. Lijep pozdrav, učenici i učitelji osnovne škole Slivno.